Hea te taonga kua hangaia nei e te manatū hauora ngā wānanga o tākou me te kūninga ki Pūrehuroa e tūwhera ngā pūrongo hauora a ngā iwi whānui ki ngā kaimahi hauora. He pani I ngā take hauora hei āwhina I te iwi ki te ipurangi, engari te tae ngā atua te karere ki te whakamātautau I te kaupapa nei, ka hori I te mahi. It's a shame that the website's down, as might have been able to show how some of it works. The main thing is, like I say, to make the data accessible so that it can be used, I guess, in advocacy for... Ko te pūtake o ngā kohinga kōrero oroto, hei tā te manatū hauora, I tiki nā tu mai ngā ratonga me ngā puari hauora o te motu. We went round our Māori health relationship boards at a DHB level, talking to them about what information they needed, and we came up with this statistical tool, which is a partnership between Massey University, and we've also had the Eru Pomari Research Centre. Ko te mea nui o te kaupapa hei tā Bridget Robson, ko whakarohetia ngā kohinga kōrero mō ia hāpori ki runga mapi. A site where we can look at Māori health, patterns of Māori health on maps of New Zealand. So you can look up your own district health board area and see the patterns for any specific kind of issue like immunisation or meningitis rates. E whitu manama e wānanga tiana te take nei e te manatū hauora, te wānanga o te kuninga ki Pūrehuroa, me te rōpū rangahau a Eru Pomare. We're going to have the Māori health life expectancy by DHB, income levels and different social statistics. Ko te whakapona te manatū hauora, ka kitea te kaupapa tātou kahukura, ki runga o tā rātou ipurangi, I mua I te kapinga o te wiki. Joe Glenn, Te Karere.